روجهلات العناف للحاظ فرهنگی و للحاظ هنری و فر پیشرفتیان کرده هم یعنی شاگردگل فر زور هن که بین موسیقی فیر بنو و بو موسیقی کردی بتایبت فر اهمیت قائلن و هنی انس فر کاریان کرده لبانی و العناف من قال که اتکن بویره که اما حوال قال لك اتكن ليرا كونسرت كان همويان خلقي سنان شاري سنان وقشتيشان بقوة للحازة موسيقية ترى كارك ما يك اللي كارجلك اما كام كارها كردك معنا وزك ام كازكلك اللي كورسانوات كن لك سنوات كن فتوان كونسرت بان فتوان خوين نشان بان وهمويان نوازندگل فرخاسك بزور پیم خوشه که لدوای 25 سال لما برهاتین بو شاری دیاربکر کنسرت من دا فرق خاطره خوشک بو من لشاری دیاربکر هم شارکه من دی هم خلقی زور خوشویستن بو ایما هن لقلب ایما لدوای 25 سال هات کمستوی سفر پیم خوشه که هم لشاری دیاربکر هیوادارم که ام کنسرت که باید اجرای کن پیان خوش بید. اما چون باوک من خوی موزیسین بود سازی لیده و فریش دیسیپلین دار بود یعنی جدی بود لکار خویا. ایتر کلاس موسیقی دانیال لشاری سنا اولین کس گلی که شاگردی بود اما گل بود براکانم و خمان کسبان شاگردی بوین و گروه چند آن گروهی درست کرد گروه جنانی درست کرد گروه گور سالانی درست کرد گروهی کش بو اما و عنا من دال بین لینا کار مانا کرد و بیتر چون خانواده کشمان به یک موزیسین بوین ایتر ادامه من دال چون بو زانکو ل برایکم لامریکا و ایتالیا تحصیلی کرد لحاظ موسیقی سمفونی و کاری کرد و ام گروه مانه دواره تشکیل دا که بناو کامکارها خب من همیشه بوم معیش شاهنازی بود که لم کشورا او نو کرد هست و فهم افتخاره کرد و حزم کرد که همیشه بیم با دیاربکر و هم حزم کرد که بیم با کردستان انبر و ترکیه و فربهم خوشاینده که یعنی هم خلقی زور باشی کی است هم که طبیعت زور باشی است هم گروه ها که هر وقت وتم لفرتریان لما نالقل شاری سنه ولنا کاریان کرده و گوشتیان وتم للحاظ نوازندگی و فرب قوتن وقتی تر تصمیم مانگر که ام گروه جمع کینو و کاریان تکاب کن که فتوانین لشارگل کردنشین و حتی اگر بوی لخارج یا کنسرتیان بدا بنین خب موزیک لأول خلقت بشریته بنی آما بوگا انسان بوگا و موزیک چتیکه که هر واسه قضا واسه خواردن اگر موزیک نوی انسان واقعا فرص سختی پی بگذاره سخته بوی بخاطر او که لتک روح بنی آما سروکاری است موزیک باعث اوی که انسان قل بل صلح و آرامش و خوشی زندگی بکن همو کسی لموزیک خوشی ته امیش خب برحال چون کارمان موسیقی بوگا جزوی لبدن اما جزوی لروح اما يتناتين بدون موزيك سرب كين وسك موسيقى كردي خب موسيقى كيف زور غني هلا باشورة وبيجري تباكور وروشالات و قش لما انا موزيك كردي فرد موزيك حملة بوار الريتم قوية حملة لحازم ميلودي وآوازي ويعني حركتك وحيران و لاوك و تشتكلي كتير كحالنا موسيقى كردية لنا موسيقى قلت كم ترحز موسيقى كردي فربا قوتها وخاطر وسك اما حال خوين معنا موسيقى كردي او حتى اگر موسيقى فارسي شكار كين يا موسيقى عربي شكار كين موسيقى تركي شكار كين بعض هو
ڕیشەی کوردیە هاتیە پێشنهاد ئەوەسەکە حتمما تەکیەکە بنیتر یەکترین بووینن تەکیەکە بن و بە یەکەوە هینیان بێت هاتنوچوونیان بێ تەکیەکە ساز لێبن تەکیەکە ئیحساس یەکترین دەرکەن ئەوەسەکە چۆن بە یەکەون نزیکن خۆ زووتری شەتانن کارێک خەلاقانە ئەنجام بن و تحصیلاتیان بێ تحقیقکەن لەبارەی موسیقیەوە چون بووتە موسیقی کوردی خۆی بە تەنیایی موسیقیکە زۆر بە قووەتە و غەنیە ئەتوانن لە لای یەکەوە ئەگەر دانیشن ئەگەر یەکترین بووینن تەکیەکە ئێرتەباتیان بێ ئەتانن موسیقا بۆ نەبان هیوادارم کە خەڵکی کوردستان هەر چوار پارچەکە هەمیشە لە خۆشی و ئارامش و سڵح و سربەخۆ بن موفق بن خوش هورمان هورمان مسایگو خوش